Schubor na kaslem jong unongsan hima. Kenong ba selong kadai ka wei ni kenong ba ka bala rim bat ka danru sibon ki khana sa kin mau ka wei ni ki bakum kita ki khana sa kin mau kadai ka Pinewood Hotel lani ka yeng basa ka badan hagani kenong ba mentala palat shispa snem bat mentau snem arajar arpusau kani ka hotel ka bala rim tam bat ka ba itnat kala kinjo sha ki shispa arpu henreu tali ki snem nadu bala sedang ya ka usnem khat pras pa khandai pu pra Kani ka hotel ka bala shna itnat bha de ki ding tik ha ka por jong ka sarkar bilat kadi ka bala tai de ki shikurim ki bana Switzerland ki ba tip kum Mr. and Mrs. Pirate ban tip kat to ka ni sha phang gani ka hotel unong san hima urayo banya keren baru ba Alan West Kharkongor ubade director board member ka Pinewood Hotel Atau mentangin ngap ni kejingnya keren baru ba Alan uban batai syapang gani ke hotel bat ki jingdon jing em ki bala pendon kam nado ki snem ki ba menshua di kemapi saya gani gadi kasin kemudian kom hadin sista arhun snem bangin pelong ya kan program hani ban rakhi kan ka jingdon jong gadi hotel harin tam po Shillong long Shillong iconic hotel ki kani ka jaka ka yatu hana sepang bun ka history mo ta kadi ka heritage site ti nakaliang jongi ka buat jong MTDC nilarai ban pelong ni program adu arpo sautrik kadi ka jing rakhi ka bangi burom ni kani ka hotel ka bala rim e apo nong ba Shillong ti ka history jong ka itu bana du usnam khat praspa khna kupra mon sispa arun rius nam chua kidon tagi Swiss couple kiba sedang ya kani hotel bat kila punya ya kani hotel Pinewood bun snam kadon ro njar ka bagi thu khana ki amba hakit ki port maru kani hotel kala lapun kelai ka kum kerja ka song thai jong sipai ki buan ya thma ba ti port then hadir ke jing lai luat nomor ma imat na ke jing no temen e jong ni try bodi na po Switzerland ti kila IT no ya ke jing penya ya ke hotel ha kita ki Chaudhary family Naren Chaudhary ti ki simti ya ke ni ka hotel buat ki penya full fledged ke ni hotel ngadu ti Islam hadu kana wan simti biang ke ni ka ITDC hadir mana itu Islam ki bakam hadin nyopo mana makala mga nyopo way nyopo ar kini ka sarkar na kaliya sa simti kini ka property mat na lapnya nya ka da ka MTDC ti kalong ka ige basutenat ba mentangin ya penduk kruy kini ka jakawan man pendon burom kini ka hotel ka ba atray ki brio nakaleng kapartay nakaleng kri India ki kini ka jaka kemudian baong mo ba menta ka tourism kala pick up ha nanta ki hotel bahe di Labuan menta hat itu di por man kadang ngani map ka barim ni ka ba hakan nga map ki mention mentang ko ka hotel ko di Pinewood Hotel
Tene pinapai pat saka bentak mod ma nyau su hotel. Tak poi saki 3 star 5 star mo. Te kalau ngai ke bos tunan pun iya jing tulun juga ekonomi jongi nyam sakut haju. Tene ke bos tunan kalau ba kan ka painut hotel wat lada kala temen kala rim beri ju ni. Natra kiju ang ni nakadaw jong kan ka jing long kerpang jong ka kamtam ka bede ka heritage. Jadi hotel ka ba don sibun ki story hakamu. But kawai yang memot ban ongru pinapit ba ban lagi don kita ki hotel 5 star 3 star keleng lagi don ki jaka ki ba sigi beri juan ki store kin kham thai ma kum ka na kita ga viwanta kita gi don hapo police bazar. Dari pinapai sa painut hotel masih kadon hapo ki langs jong ka silong. Kani hotel kadon pinapai so dong ni don sibun ki di ka watch lake kadon hajan sendak wat ka kadon ka yeng jong unggul kono ya ka ba itnat hakini ke jaka kalong baki preserve kini ki kiding mo ibade ki mo me ki tor tong ka sor silong jing ring sil tinga thara ki bregi ju yang ni ke jaka na ta kada na dakiwan hungni ngatrai kadon ka jing so ponga so tanda bat ga basutna kalong bagi ngapet ngadon menta sistem ini kum wen ki board of director ngam pelik jumot ni pain board hotel ngalong convener jang ni ka jing rakhi ni ka event yang long sauce ni ti hakani ka jing yadon jang sistem ni ngai iba idon kibri kiba dakiwan arsen license system long iwan sa yang ni ti daya keren bat ki ong ba finyo ana ite kumuni ka chaka long pihak kami step view watch lip ni hajan long ta saudang ni keleng long pindai ya kai step lo kalong pungan ti akrai kani kadiga caka ka bakar pang ya ka ba kum ka silong pro ko wingi di ban knowledge ban burom ni ka ti in phai sa kani program ko long menta sauski ni program ki basutna ka ba kidon kijing ruai kidon kijing kijing ya bu ya kidukan ini kan ham sutna tolong ba ni wan lam kini gibri ba i kan ka jaka ham tam ki historians ba kanot ka symposium kaban curate da iba Desmond Karmuklan na po ni uba alan ula batairu ha ka dei bat kitiar kitar ki ba pendan kam ye kitiar kitar ki bala rim bat ka jing play yang ye ka jaka ye le kai billiard kabala kelalong kum ke jakabu tiar lingba ke jing tribor ba Rio Champang ubawan Kolkata haringkat ke jing Kershan jong ke Meghalaya Billiard Association ki perhat nota kibri ki batubet ka history kibri ki ba iet ka culture kibri ki ba iet ka heritage tikan ka symposium kan long art lighting bat ngi hmiti ba hadian kan ka symposium ni sayo sibon ki jing tip ka bede ba su ka bede ba kan ka Pinewood Hotel Hingga basungsi hendiat kalau ba kajing don jonga sistem ni na iba mundan record tan ni. Wat kidur barim ro mundan. Kabanga sutuna kan su epi ha ini isi benang ya persian. Ngaru adi ugri ba sutuna bahaya kan ka history but heritage. Ti hapor bangawan ni ngasih keli ni staff ong si ikitiar barim yang bun sarla mundan su. Tong yo don kan wono ka caka ka ba yo ngilak ban khlong na ban khlaw ni nei mo. Kialam yang ayah kau go down jadi sepo. Kalau ngarung huntur ngayo ni stone nama bakal fungus. Haksen ba arling hap hong daga PPE ma suit mat kamas. Tama pet hani khrui ngilap. Tiar kiba melaban mudur siu kan. Bagan thot bigi pro iksamot lu ke por kareng. Nata ngilap ya kita gi wine bottle su kiba lalu ki por hendai. Dan yang ni typewriter ni kanil gede jong kapain buat kini ki pro semua lain alap banga jentut kila ngam sepok hando ti sultanat ba haka ni kajing alum jengi kat kum kalis keba EI ini bayarap ini napo North East Archive ba nathnial lampui majau di masu eki kila tristom si banai di maki ki ba
yarap yang aban retrieve ya gini ki antik sang ni po pain gun ti haka jingya tristom mut ngila lap du kumba sampulai keliki tiar barim jo pain gun ti bagan thok na kisna mo per kan ni pe kum kata ga almari lu kadi ga kila berat sa fla asa sa ta sa bien jo pain gun nenta kila nakalian jing iba Nathaniel ila involve ki export ni ban bah dia tang ban penyang dei kumkan ke bajir kini di kawin ki bajir la rimma kini lu la pralu tambalang kila restore tak bala mo ti katari ri pe kan record ini lu kadi ba baru kisna kat kendai spa nyoko ti nota kini ki keset mo itu por bos nak pun gini sampul jo jan ki perda jo hotel Pinewood nadu gitu kisna mensua mo milap begini nopo ki godon ti ini syarat hangiru all kitchen keba kiranya pentemai mata dan ngimlap ya tu imat ya kini ngiladu kebas khams tenak ada bani ni retrieve ya ketika menu nadu usnam khat khandai spa andru pun yo ti finpet yang ni kidor kidang dei riu tengka nyo tengka ti akan ni menu ngala ekran habu chef ni ngin recreate ya ni ke menu bak ngin present gini ki saus ngi jong festival tang bagi beri kila ban mat gini jimbang bagi nadu usnam khat khandai spa andru pun yo ti kini ki ba deki sebentar jom kan ke jingar ki jumnya Pinewood kan ani tu ana yapi kan ka billiard room hang ni kala lagu daw por mingguan tin de was nak tang la ban nasukun i fi din buat dengan di billiard room dulu nila khat du expert apa kata mene ka sing daw sudah pendam la banyak ka biar tinggal la ekran bat ki kini ki Meghalaya Billiard Association makiru kila yarap ban pentemai yang itu bat ki ong banang ni samat ni wan yele kai no makasih bat ki ong bangin min sapulong no ya kawika Pinewood running trophy ke banong muslim tikani kadi bangi sibenta bangi burom yang di Jakarta ban no ban kan show ni ki barim mo ndi ban discard ya ki kan te hakani ka bangi ong minta ba lawan kita ki hotel di bahe mo don ki ong ba Pinewood don business yu tinre ngang ong kumni Pinewood kan sa Pinewood yung cool is gold but kibri kinwan ang ni nakadaw jong kanika heritage yung kakin nakadaw ni di ban tingkai ba ya kanika ya kitiar barin ni ya kini information ki ba ya di ba Pinewood kasul long ka jingar pa na kalian jong ha nomor ba ini di bor ibadat bengila ban yo mangi mo kino gibri gibadon information ni gibadon kitiar lan ni gibadon kidur gibede ba ka Pinewood jenal stunat bangin yo yang itu maka plan ka di bangin lawan create ko ka space hanya ka Pinewood nong a small museum bani tu hana sa ba history jongka hang ni ketika billiard room ti hagini kisisna mo to ini na ibadi tap di kitiar jual ni Jakarta di suki bajuan tapi tiar di batam lang ni saya la perkelai ni muka gudang di dang apet bahan ni kendong kadang ni bener bu apet try yang apet mat kani kan tiga barim kecing ibn nur kalau ba ni don kan ni long utilize tu buat gini gila itu nak wen buat kau tinggal keren buat kini ki Meghalaya Billiard Association orang kadang ni kan billiard buat apa Pinewood ki orang itip si orang yang kai kamu suah namun tak lah seposna ki orang kemuan suah marba mak ka maintenance kamera biar di ngolong ni emang ni ya ngawatai yaki sepangan di event menong ti lah setenar tangan akan jenal khams tenak ladang la asnan ban reinstall dia billiard board yang la saya kira la irap ba itenak kan di bikinan interest an kidang museum menyerap ti
tip no what dumdam hing tu kia phone what u expert apa kalta te uan min arsni marwe uan install ini kebut minta long perfect condition te bas tu nak long hagi ni sini nak kali aja kin organize ka competition hangni papayo hagi ni sausni bat kawa khamsu nak long ba ki ang manta bakal along kumni man usnan gin tulong ya papayo running trophy kita ni kan dia event ba setenak ba hangni papayo man long man usnan kajing kalau hatu por gadon hang tai kendang ni hak yara imak kembalai pusopong dia kan gabung maka dia bakhia hak kajing pek dengan le ngau imak yo te la sistem yo ka dia ya kali tambah mapek ngau mi expert ubit ba bat ka ba trikam shop marway arsni ada one real story di setelah entah kapanyut lah yo obian kan itu beli tu mga karpat ikini gibayit dengan kajing kay mo kiniwan berpuar idol ni iba terus ni kendu yo ngin suatu dom yo rumah tu mo mi oli no muswa ali yeng ta bandung san ni le kai sele yeng ti tenang kali ding la le sistem ban pen urlong ya kan kam te karpat ikiniwan pen campaign pen utilize kan bilet bot apa kajing peniat yang management hang ni mo kasi gila benda ikindon di kata ni harus maintain ba maka hadu hi mot ni haban kata ka mau ni hab maintain ki aset sa kapay mot penginum niya bu sa kendong dan sakawe ba ko man ay information ni pi o cleaner diga jinglong terpang ni kapay mot mo kat kum kajing tip long ba ya kapanyuat asna berhok jadi juga bermistik dia dia babah di hari ini sini ingat nomor temen sa kapanyuat mo sispa Andrews nam ti kidon hi kibenta kibala dia kibala rim pet nga don ni jing benta dia babam khun tapi pet itu di support te itu hi baka di dia babah dengan try kajing ne joka komniru kadiwa pi kawai ke jinglong kiri hentai kelong kile no kam jana pi wat ke jing snai ke ka painut nang niru imat kading ki wat jana bat pinapet ke ka ding khot ding ni itu siapa jing bahaya ke ding pi pasai jing minta teman kam tlam miawat su mo non por su hiru minta dasi ke ding mi su ini dia kajing internet dan kejuk benda ni bagi orang yo quality mo no kamu ni lasai kasi kadang tu inauguration lasai sini ke sini kerpang dan gini si all difference of pine wood mo tigi beri bawan yo ju ni like no ngi bawan sa mo ni hang ni idon banquet hall idon ka bar idon ka restaurant ki beri baju ni di lasai sini hot ki beri bagi suatu bagi beri ba ju wan ma pai lo idon ma nyo ko pra pungut te kan de jing kan du jukin biar ni te ha to si gi ni songka gi ni tu khana ba ko kham sutna kolong na kalian ba reward in pelong biang ya to program sutna ba ka ba pelong ko state central ba I kerteng ni yesterday once more de jing perkema ki por warim te ha to ka janmi mo gi ni song krui ki tu khana sa ki por warim Notasi ba reward in perkemau yang ki lagi jingruai di barim te long program setenat ba bat setenat long ba uksio jong untuk basinti lagi Swiss Army naren sorry unwan nadu ardu sa bat ya uru khang ni apa ti udan sepo asa ti unsawan ti isti bania dan lang niar sutenak lang menyar hilang kini kisah seni bantuan kan lain nangta kin sawan ki beri kunjung sanjoy hasarika nangta ki parlok nanti napo kani kajaka kadon jengdi bahaba kiti garir su tingi kimiti bakin buon hagi ki khul nan ki kisir jeng ki badal ko ki garir semua itu insawan bagi simta dan kajing rakhi ti kita jadi kasih benungkong mengile kan ni buon hi jingduna kamalong ni persiang hi ban ulong ni kan jerahi ko songkun mo badon jingmun
Hindi ya kami ka tamasa ni. Kadi ka yung rahi kadi ka. Paburong kan ka hotel Balarim ya Muslim. Unong san hima ulo yoru banyak keren bat kekong Larissa Deukhat kepada assistant manager hotel operations ke Pinewood Hotel kepala batai syapang kejing ai jing syakri jong kini ke hotel bat kejing wan jong ki bre ki basa hapo kini ke hotel kekong Deukhat kali tu baka Pinewood Hotel kadon lai pusan teli ki kamera hala ka jong ka dor ban sa ki bre ki bawan kai shenong ba shlong bat ki badan kejing e ka kerpang Jadi ke Jakarta kai ke Balarim tam. Kalau ong baka Pinewood Hotel kam don jing kita asatya wat lada kilami arteli ki 5-star hotel kita ke Vivanta bat ke Marriott namar baki bre ki one bed bansa namar ka don laka jong ka jing e bat ke jing snotenan ya ke Pinewood Hotel. Manla usnem ke Pinewood Hotel kam duna ya kumba 100,000 ngut ki bre ki bawan sa Badla da shim jing kain hagini ki parat spa asnem let si kila don de ki lak ngut ki bawan sa hapo kini ke hotel. Ka Pinewood ka asam na do ka 1898 ka bang stang ka Pinewood. Tikat kum ka record ka pangidan mingi like na di aja khatlai ti kidon ki ges ki ba asa na do ka range na 4,000 to 6,000 still di kan. The number of guests, including yaga domestic but ki foreigners kan ki basa ha Pinewood. But kung ka long ka records ka ba ni don mo na ki anaja khatlai ka ba ni pet. I guess kim duna kan yaga sawajan kan hajar. Di ki records ki ba min shwa ki kila long palat yaga taru ngam dala ban ong tambakala ban may more than that kan. Hindi ki records ka ba ni don himenta ti kan within the range of 4,000 to 6,000 guests, including ki domestic but ki foreigners ki la ban di ki laku Henry the record ko manghipit mangit kandon bet haka range not below the 6,000 guests ki bala sa atin man laos na kador ka ba manswa kalong kabarit mo kandisyo kung kador ka ba mantakan ti kador ka manta ti kala khamhe ban compare ya kapor ka ba manswa namal kador juni manta ka ade above 14,000 ya ka rate mo including ya ka GST ka mga shim Henry kador ka ba manswa ti ka khamdunay ka ti ka kum siyo jun ki guest pat ka lang ba manswa hani kidan different type of guest ki bang yo payment on basis at the time of check-in kidan pat ki guest ki bangin haban take on credit basis ken Henry ka payment ka ba iyo kam judan jin sa ni yo ka payment on time receive it on time ken the Pinewood he kadon by 35 saleable rooms long ki balong with operational rooms di kidan pat long ni ka Pinewood kamli ta ka week unit ka Pinewood kadon other units also including the State Convention Center room ka badi ka next year jong ka Pinewood tingidan ro kumi ka Orchid Lake Resort umyam ro ka bagidan ya ki rooms di henry larang ikran pat ka Pinewood di operational rooms bangi di ka debit life sa ka room tariff jong ka Pinewood hi ka starting rate the higher category ka debit ro 4,000
plus GST. The lower to the range ya katapat kadena do 3,200 plus GST. Kata kadeka barit do. Nala ka kasa ngidan ki jaka bam nam ka ki gesu ngidan ka restaurant ka ba plane na do khar arsteng hado laisteng ni khang then we open biang na do 7:30 hado 11:30 or hado 10:30. Tingi dan ka baru ka ba open na do shibaji hado ka khandai biji. Kata kalong naman ta ki guest ki basa at ki guest ki bawan na bar bonan bam ko paingut. Katung kejung kejong yang ni kapaingut kam her hi na do bami ki 5 star ngindan jik ta ken ya kajing wan sa jong ki guest ne kajing wan pulang meeting jong ki guest ne kajing wan bam jong ki guest ru kam dan jik ta nang kapaingut hi nama kal adan hi ka kerteng am hi ki bi produktif hai kapaingut 126 years di atrai kam num her hi lanu ru ken andre ba ki guest hi ru kirang stunat be kapaingut ken as an old paingut ken ni tinidap da ka jikmen mo ba kapaingut kala complete 126 years di and then iwan ra ya kanika fest ru ka kumakhat ke reminiscing paingut fest for the first time ever and khot it ya ki guest ki bajulong very close ya kapaingut mo ni khot ma ki family members and then ki old friends na ki old colleagues ni kalong nakapendak do da ka gentleman ken the moment ni tip kada paingut fest ka organize the first time ni invite do ki guest ki bang so it mo ki regular guest juni ki badan shabar nanta ki badai ki asa di hasulong di kidap da ka gentleman bas ni tip ba ni invite ya ki baka dapata snam 126 years ti kalong yang ngiru ki batri hani ngilong hidap da ka gentleman bang yo kum kan lat ban ya kundu ki brief ki belaju pendan kam ya paingut as the kalau ka yeng mo baki itam ti kalong shisha ka bang no dan bok pala tin kumiru kinong tray dengan next kam banane siya kamabru kanan continue hi kini ki barro ki bang liat menta kadang bangin yo hot bang ki guess ya ki bajuan ki baju it ki baju sa ki baju bam nang kanang ba kan sa as a memorable for the whole life kin yang ane ki guess na ki kalik strong ki batri hang ni kat kung ka feedback ka bang yo mo ni ki guess ki bawan sa po paingut watla ki 5 star property atli ki bami po Shillong ka paingut kam padan jing ta kanu kanuru ka jing duna jang ki guess ki bawan namar kat kung ka feedback bang yo kalong ba ki guess ki bade ni ki big cities ni kinu ki jaga ki bakiwan ki 5 star property ki kadan be Henry kat kung ka jing ong jang ki pad heritage look kabadan kim jura kami wa shopen ti galong ka ba stunat e ani nama the first the spacious mo ki room spacious kini ki jaka kung kini ki jaka ka kham he ti yaki palat ki stunat palat ki banyo alan sa ni nama ba this is the very old property mo ba take over the Meghalaya tourism development ti kir ki stunat bani ikum kani ka property all the wooden mo basna ka British time ti ki stunat one sa nan ngimdan ki gas ki basuan tang mental or ni dan ki regular gas ki bla jom la kanu close nam once ki basa pa paingot wala nga laban ang ting ngim judon kam su ban ki room number so ki gas the moment they call us for reservation ayo I think nila at kila ong hi ni kwa ki room numbers kumta from them ni tip ba they are very regular into paingot. So it was very nice to us also mo sometimes we calling you kila ome ma'am ay nga utaw room number mo it's very nice to know that someone also knows about ki room numbers ki bangidan hapo paingot ken